Ko ka roi mata, ko mariki. Ko ka hupe, ko heke. Ko te kākau, ko taka. Ko te iti o tū te huarewa o māhanu i te tuarua e hotu nei. Ko te rahi o tahu pōtiki e tangi apakura nei. Kei taku rakatira, haere, haere, hana tura. Nō te ata tonu nei, hana tura a Charlie Crofts ki te mata o te pō. Whānau mai ai a Crofts ki roto i te pā o Tuahiwi, a he hononga anō tāna ki roto i te rūnaka o Kaukaurarata. He hoia ōmua mō Ngāi Tahu rua te kau, a hoki mai ai a Crofts me tana hoa wahine a Mary ki Kaukaurarata. Nā wai rā, timata ai o nā mahi rūnaka, o nā mahi iwi anō hoki. Te ahua tako o Uncle Charlie, kia hau tētahi o ka tamaite e noho ana ki ona waiwai roto i ka tau, he mauka ia. Ko ia te tihi o tō mātou nei mauka ki te ahu Pātiki. Anō nei, e maumahara ana au i te wāe, kaha ia ki te whai wā ki te noho kātahi, ki tā mātou nei, ka rakatahi, ka tamariki, taha ki te whakawhiti kōrero, hei whakapakari ai i te honoka. Mātou mōhio ana, mātou tana mahi. Anō nei, hikaka ana mātou ki te noho kātahi ki tana taha. Ahakoa he takata pukumahi ia, i whai wā ia ki te noho kātahi. I tuātea a Crofts, hei Kaiwhakahaere tuatahi mo te rūnanga o Ngāi Tahu. Whai muri mai tōna tuaruatanga o te mōtini. Kia whakatō he whakatakotoranga hou mā Ngāi Tahu, kia whakawhiti mai i te Ngāi Tahu Trust Board ki te rūnanga o Ngāi Tahu i wainga i ngā tau 1993 me te tau 1998. Engari rā, e kore ona mahi hautū e oti ki reira. Ko ia te kaumātua ōmua mo te kaunihera ārohe o Waitaha, he mema ōmua o ngā upoko ki Waitaha, anō hoki, ko ia te kaiwhakahaere ōmua mo ona rūnaka a Kaukaurarata me tuahuriri. Mena kore kau Uncle Charlie, kore kau mātou. Uncle Charlie, rāua ko Auntie Mary, mā, ko te whānau hoki. Neke atu i te ono te kautau e piri tonu rātou ki te whare nei. Iaua wā kore kau he marae. He whare, he horo rānei, noiho. Ko ia te tino take kaita tauri kura haere te pā i te neiwa. No muri mai tā rātou nei hokeka mai ki te marae. Hei whakatūtū tō mātou nei tuakiritaka. Ko Crofts tētahi o ngā toki i roto i ngā tau iwa te kau, me ngā mahi o te kreme. Kei roto hoki ia i ngā kāhui A me B, ki te taha o tā tipine O'Regan, Rakihia Tau, Kuo Langsbury, Edward Allison, me ētahi atu rangatira o te iwi. Tipu ake a Crofts i ngā rekereke o tōna paua, me ngā kreme o te tiriti nei. A ko tōna paua tērā ngā pou o te pukapuka Ngāi Tahu Blue Book 1848. Nui ka kōrero e pānaki a ia. Nā te mea ko ia tētahi o ka tino kaiwhakahaere i roto i ka tau. Me ana mahi ki te kreme, tana kaha ki te whakakotahi ai, ka whakaaro, ka wawata, maha, tini, o te motu nei. Rātou ko te tima ei. E kari i reira hoki ia, nō Kaukaurarata hoki ia. Nō mātou ke te tino whiwhi, te tino hōnori, te tipu, ki tāna taha. Ka hoki atu a Crofts ki te poho o tōna whare o tū te huarewa, hei a pōpō. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.